روژا زمان کردی یان جی روژا زمان دایکی. لروژاوای کردستان هر سال 15 گلانه ده کرد روژا زمان کردی پیروز دکن. زانینگاه روژ آوا یا القامشلو ببونه وی روژه شاهیک لدار خست و تیده شاگرد و ماموستین زانینگه هروها نویسکار روشنبیر و زمان زانین کرد جی بشدار بون. زمان کردی به صد سالان جبالداگیرکرین کردستان و هاتبو قدغه کرن. ایرو روژ و پشتی دمک درش لدبستان و زانینگین روژ آوای کردستان تی واندان. وەکە ئەم هەمی زانن زمانی کوردی بە سەدێ ساڵە ئاسپیراسیۆن بوو قەدەخە بوو تر نەبوو نویساندن خوێندن پێ قەدەخە بوو کەسێکی کتێبێک پرتووکرد ڕستە کاتبار دیتر جەم کوردی هات گرتن لێ ئیرۆ دەرفەت و بیاو گەلێکی بەبووی رێوەبەریا خۆسەر بە وێگەها گەلێکی پیاوێکی سەدا وەک مەگۆ دبستان خوێندەگە فاکولتەین وێژە و چاپکردنا کتێبە ئا پرتووکە ئیدی ئەڤ شێمەی ئێ نەهتی و زمانی خوا غەریب بوو ئیدی کەتی سەردی و تێ مالێ منە خەبەردارەکە خۆشنگ دەکەی زمانێکی پەتی ئەڤا تێوەوێتەی بۆ ئەم ئیجا میلەتێمە لێ زمانی خوا خۆدی دەرکرد. لروژاوای کردستان و پشتی کو ریبازین خوندنی واندان بو به زمان کردی نهانیزی 300,000 شاگرد به زمان کردی خوندن آخوا بریو دبن شاگردین زانینگاه روش آوا ین بشی ویژه کردی کیف خوشی آخوا دروژا زمان کردی ده تینن زمان. از خوندکار ویژه کردی من عفرینجی 3 ساله من زمان کردی لور خواند لیمانی کنی بردوام بکرم بر روش سیاسی داگر کردن ترکیه زمان کردی قدخه کردن خواستن ناسنامه ما هندا بکن کردان هندا بکن نکار بن چند خاناس بکن وک ایرو وک دو پنجی گولانی روزا زمان کردی ام به روز پیروز دبینن ام وک جشن کش خارا دبینن برکو ام به روزه ام کانن زمان خا چند خا به همه عالم جيرا شروفا بكن ودنيا آگاهدار بكن كو ام هانا زماني ما هيا چاندا ما هيا وام زماني خاب سر كتن ام زماني خانا خوينن تجاري بسر نام كتن جبري ده قد خبو زماني كردي لي وق خونك بوك انهاك روجا الصلاة انا صلاة دواد خوينم وجايا كردي زاننجهي براسي يعني وق خونك بو هناك الفرم يعني ديسا جوق خونك ازدبينم يعني براسي ام قال لك كيف خشمو قال لك خوش مفيزان جه بزمان مرو زمان دای که زمان که چند مرو د پیشا مرو راسیه د بر مرو از بهویم هر کس گلمه تماشا بکه و مگهدار بکه از بهویم چه کسی کرد که زار خو بشینن زمانی وا ji 15 gulana 1932 ve ji 85 salan beriyan niha میر جلادت علی بدرخان زاراوی کردمانجی به تیپین لاتینی دیروکه ده تومار کر دماکو کوبارا هواره یکم جار دیروکا کردان ده به زمان کردی به تیپین لاتینی لشام پایتخت سوریه بلاف کر هجای گوتن ایجیکو کردین روش آوای کردستان 2006 و هر سال ده 15 گلانه ده پیروزباهی بروژا زمان دایگه دکن. جاندار شرنخی تایبەت بۆ پرۆگرامە بەیانی باش کوردستان کوردستان تیڤی قامشلۆ